Ja se stvarno izvinjavam što kasnim, nisam vam čestitao inauguraciju doktorke Danice Grujičić, doktorke morfine, koja je od skora ministarka zdravlja i kao što znate više nećete morati da čekate po 10 godina na operaciju. Kao što vidite u naslovu, doktorka je obećala da ćete doći na red pre 2033. godine, dakle to je sad 10 godina, znači možda najverovatnije čekat ćete 5, 6, 7, 8 godina, ali sigurno nećete čekati 10 godina. Pored toga čuli ste za doniranje organa i za onu listu, tako da ako se kojim slučajem desi da budete moždano mrtvi pre nego što dođete na red, onda svakako nije ni važno da li ste čekali i koliko ste čekali. Tako da sve u svemu čestitam na novoj ministarki zdravlja i na boljim uslovima u zdravstvu. To je evidentno da su uslovi bolji i da se mnogo manje čeka. Dakle, zamislite, sada je 2023. i vi morate tamo do kraja ove agende, ove pandemije i više od toga da čekate, tako da nemate šta da brinete. 2, 3, 4, 5 godina, ako do tada slepo crevo recimo ne pukne, mislim, dešava se da se to preživi ili ne, u svakom slučaju treba pozdraviti izbor ove gospođe koja je dokazala svoj rad i svoje baratanje X i gama noževima i u svakom slučaju svaka čast. Vrhunski hirurg, to niko ne spori i mislim da nije bilo nikog boljeg od nje da zameni doktor smrta. Dakle, doktorka morfina je zamenila doktor smrta i mi smo sada u mnogo boljoj situaciji, tako da, dragi građani i građanke Srbije, čestitam na izboru ovog ministarke i želim vam sve najbolje i da u zdravlju dočekate termin pre 2033. godine.